Pamirsa ring tanggal 23 April warsa kalih tali kalih likur, kewentanan kasus COVID-19 nasional kauningin tedun saking rahina sedurung nyane inggih punika 500-an diri. Lianan ring punika pawawahan pasien kenak taler tedun saking rahina sedurung nyane inggih punika kantos dasan tali diri. Ritepengan mangkin wantah mawawah kalih talian diri. Selantur nyane wilangan pasien padem COVID-19 kauningin nincap saking rahina sedurung nyane inggih punika kantos kalih dase talian diri. Anut saking data Kementerian Kesehatan nyinayang pawawan kasus COVID-19 wenten 500 kalih likur diri dados nyane kumulatif ipun langkungan 6 talian diri. Asa punika taler pamekas majang pasien kenak mawawah kali tali nanggu ulung dase kali diri. Kawentenan pasien padam wenten 17 diri, sane nadosang wilangan kumulatif ipun langkungan 150 talian diri, utawi kali 0,6% selami pandemi ngelimbak dawag bulan Maret warsa kali tali kali dasa nilintang. Kauningin taler indik pasien COVID-19 sane kantun kerawat, wenten langkungan 19 tali diri utawi 0,3% miwah suspek wenten langkungan 3 talian diri. Dihadewi Bali Pos